जे बागिना सामाने abano koi koidin kha ba kuma mane koidin kha sapta kaisa lai ka tak koidin kha 3 din mianu guna koita rogo ang gori le na je le amne di koro dana phung bukha go dosta rogo nang khanang na le dosta sara dosta aute mo After attempting sexual assault, the corpse of a 10-year-old minor girl was recovered on Sunday night hanging on a tree. The deceased child name is Hema Molsom. Police caught Chini Molsom and Rajesh Molsom to interrogate about the incident. However, accused Sweet Rupini, who tried to rape the child, is absconding. This is an incident of Kamtingbari village under Jiradia police station. Police and forensic team reached at the scene on receiving the information. According to the incident report on Wednesday night, a 10-year-old minor girl from Kamtingbari 13 number village was harassed by her uncle friends who were drunk on that night in absence of the child parents. Hema Molsom was beaten by her own uncle when she tried to raise her voice. Later on Thursday morning, Hema Molsom told her brother Rajesh Molsom about the sexual harassment incident, but he did not take that seriously. Sadly, Hema Molsom left the house after this. After multiple search by her brother and uncle, she was not found anywhere on that day. In the end, the corpse of Hema Molsom was found hanging on a tree on Sunday afternoon. Jirania SDPO Kamal Krishna Kalai, including police and TSF forces, rushed to the incident place on receiving the information. The deceased child uncle Chini Molsom told many excuses to the police, trying to admit innocence to this case. One time he said he didn't saw Hema Molsom from the last 1 week. Another time he said he didn't saw Hema for the last 3 days. He was not accurate with his words. koidin kha ba kuma mane koidin kha sapta kaisa lai ka tak koidin kha thang le saptang hang kai tak koidin kha ta 3 din ni ke bang ai abding kha choi ke sadi koidang kha ang non choi ke sadi ni na aro ni nong khori thang ni na aro thui thang bo dina thui thang ni nogo chukiyo thumani bo dina thu da abai ai fu tai samang da do angkai ba u jem thu kha ang ba samang da ke to ang sagrana koidin kha na di 6 din na 3 din 4 din koidin kha thang aba timi bai sapta kasa du sapta kan ni tai sai din ke benga angkai nang biang na tu khabano Deta sung ara waisa awa soina morkra waisa nai tu asuk simi sinai tu sabai nai tu kha ai po ni loge nang sabna talang kha katong sung ni bike ni na rutuk na bage sabna logi talang kha sapta kaisa kuma jak katong sa tong do katong burang busla a hor phayo angka ga ana tok sur kha bani gareng rok thang kha bani yang thang kha angka ke mani ya angka apun singai tai nai tuk lia bani nogo khaina nai tu kha sabna go bebang no yang dara sone jama ta ro nai to bai ke bebang no kri joto nogo habi nai to khana ta borong no sungkhe borok akok sa sana borong no tu phayo nai nang rutuk phayo nai ta borong no ang sungai khangke bo phaye bini bagi ni no rutuk nei sung khangke borok ida no jungbo lasiman mang bini ar habi ba mane bini nong kisa habi kha cha norok je orowo budbar ni dino norok nini dol bai chuak nang laikha chuak nang lai nini bagi ni jek thui tongmani sakawo nini dol je choprobo mane amu busu jara ko boi je bagina samane abano koi nung je batong na ang bokhe chuak nane thang do angke chuak nane thang do je bagina samane abano ko boi nung chuak nana thango ngke nini dol khangke oro nogo tong rakha ngke nini bagi ni jek khe thujak erpore bo abono omai ke samuk chitra khaina nai kata khade khlai khana khlaina nayo khade khlaya abo je bagina samane abano ko boi tabuk nini bukhu baisi nang masanai tamung mani agot na tamung kha a dino nang tamni bagi nini dol bai bulai kha pro agot nang kha ge ang bono saw tam na ha ke male kisa ang lai kata kisa nang lai sala ni go kisa amang kata
je bagina samna alu ko nini kok se sadi nini bagina ni kok ya je agot nang mani norok nini dolbai bulai mani karon tamo bani ke bagina jengni takalung tana haike hani ang chawdo bagina saten tak sasnai bagina sataya nung jaga tongle nung spot tongle jeng lai ma daro nung abo se sadi nini bagina ni ang ke ba tana haike hana do ang ke hana laso ke takalung no ang haike ke bangna lai ka do ang ka ana bushi paisiwo. Later, when asked by the police, deceased Hema Molsom brother Rajesh Molsom said that his sister came and told him on Wednesday night that the friends of his uncle tried to rape her when they were drunk. Rajesh Molsom tini je thainai nini tamuklai ani manai nogro goda walai naro no role balaya thainai ni bung tamo Hema Molsom nin ma babu song totong korika abo thibeka an babu ke ang khase ko thaimani ani ama ke ko ke nini bahana je ke sabai tong ko ani mama bitong ta nini mama ani kaka bitong ta acha angke ang tole kun ana problem ke rei ana habi angke ayang darason yang pai pron bo baitong do angke no ang amo manai ang baitong phadi ayang ni dara phai ka do father som kam phai nai anga abai bo phai ka prono am basara sa tong kha acha tabuk nini monai je phasi jai thai mani abo sabo thangai puila nugui kha ani kaka nugui kha cintamani engke amono amo bo koidin kumajak nogo mane koidin rok khna nog ni nongkhor mani moda no nongkhor ma tolle amo bufru bo oro las norok bai nuklai mani bufru 2 din sekang bak salsa sekang bufru amo 3 din sekang 3 din sekang ke bo din klai ha शुक्रबार दिन दो शुक्रबार नो नु खाना बर शुक्रबार बर तो शुक्रबार दा अम म बिसुरबार फुंगा अनु सान फाइदो ताम सान फाइ बाइलिं सान फाइयो दो बिसुरबार नि फुंगो अनु सान फाइयो ताम मन फाइ दारा बाइलिं रो सुदां माइरं अम खाइगार नाइ दो ओके मनाय आं तले बाइलिं रो मालियाता मुया फ्रान दं बोले मुया करा ओके बनो फ्रानै रे yang menami tong bule muya karan ba engke no rohmalia engke bo maicha ka dobro thikun maicha ka amusa jak ba engke no maicha ba ye kina nei ko phodo bo sasukta sindamnita engke na sing padul musak tong ta pro apro bo amo kina pro ko khabo engke anun kha Mose mane norok nini bahana je nongkhori thangkang ke no norok logi ri hin khabono na oke bo khorang khaliya oke norok thangi da nai kha biango thangka nai kha amo nai kha do nai ma tolle sabai nai khana ha sabo bai nai kha am sai phon nai kha nang khesong nai khana bosu jira thangi nai kha oko bo ti tu kun na thang hor de berai thang nai tu kha oke ayam pai angke ba bo duaro pha thang na duaro par ho khana nai no ke filmale horo phalia sariu phalia do mai chai ba hablia ogong ke bang bo nai tu kha boi noro ka phi nei ka boi nu kha khai am boi hamero nu kha khai busu bu kha mana boi thuma khrab rang ke chwa ke pher nu khang sakha or manai phai bini loger tong bla ke or manai phai mane nini kaka ke apru nini kaka cinta mani ke apru biango tong apru borobo jenang kheng sesong rutuk tong pruwo bo ke biango botam khai tong apru bo ba mai bosan phai bo no ke ang yang ro par bi ro kha ang yang sona berdi thang do yang ta ke salama di thang kha no ya naro ki apru wala jak da nin manai ba wala ya busbandi no wala ke botam ba khina ni thang mani thai tong na kha sido amo bo ni problem tong na ang tamong khana a problem kisi sa khana mani amo sala abada bro ke chuan na ke do nin kaka song ani kaka song cinta mani song oke bro kai ubi ke sadi do ubi ke sai khai nang jalo ma thang nai kaham ko ubi ke sadi kalung se sab do chuar na di nei ro jak phodo or ni par se bai bose amo nai le kho ang tol khang re kholan tham bule ang le sai song bule ang bai tong ni ba bose ai ne phai ka ang bro ani bluetooth ani box tong do gar chablai tong ke sabani kaka song chuak nang lai ja mane sabo kalung sabai
kalungsa boke aro thu kalungsa sabo kalungni bung asul tamo bin nok sia amo bin bung kalungsa ni khnabo bo bai nini kaka chuang nang lai tong na boke ani mama ka aro thu pagi do o kalungsa ke oro tong poro ro oro tong to ta ke ai kedar oro tong ang parvise saudo ani dolta ani bondu ko lai bobo bo an saso bondo amo dol ni manai khar thang i chau ha tamne ragi tam boleng maleng sa lamas hui sang pasu nai tu khoro da kalung tam eng male ni manai khar thang ka orang thui to mo se par khar thang i chau ke o no bararo na khuti nai ka do nu ya nu nun anol kiriya bale do ano to la hamza go manai ekdom haja gano bose are manai ben thaka male ama abro ba ching nai tu kha yang go nai tu ma tole do nai tu kha bor mani kha manya no tong su bo engke mama kaka bo sang ba phai do bo sang phai ai ama bo nai chom nai phikata manai no ben thang nai no nu phayo bose kisa bo dini gotona abo bisudbar phungo bisubandini phungo na bisudbar amo bisubandini phungo kheno bono go hap phikata bisudbar phungo mo sari gota akhang mani ya nini kaka song chuang nang ke bo dino amo mongolbar budbaro budbar sari go mai ke burbani sari go ke nini manai khar khata apro amo phungo kharo bisudbar phungo ai khar mani ta angke sukorbar nai tu kha manya amo nai tu nai bai kha chadi erpore nini manai tamsa kana no jagot nang amo ang hajar thang do bosi ang saso ang sakata manai nang mi hor tam ang mala utai masa ano soprom nai dada bicara pun kali ini ini sakata no tong di mani phaila phaika bosi bo par sakha thang me par sakha ubor ni dol bo kisa 2 number kham khabile tam 2 number kha chiko khayo na ani an no mia no ha phaido mai om haro tung simang sing so ke tabok nini manai saka nini manai ni saka orep khaina nayo honai katung kalungsa borep khaina nai mani kokta na On the other hand, an old lady of the village said she saw Hema Molsom went to take bath on Saturday evening. Boyang ni phayuta cintamoni no bang kutugo rohoro uskang watung dinane ra haking rok mosoro khagoi phalmani no kumasi boni no gana tang nang bagan khle boni chi ko ban hone anos kutuk thango tu koi phainai se sabo o tak thungai nya miano go na koita rogo ang gorile najekle amne di poro dana phung bukha phung go 10 ta rok nang khanang nale 10 ta sara 10 ta aute mo nang ni mokol bai thangmai no khana oto dino kha kok sawang bai miya khai khaya Police and forensic team reached at the scene on receiving the information. Jirania SDPO Kamal Krishna Koloi, Radhapur Police Station UC Raj Kumar Jamatia, Champaknagar Outpost UC Sanjay Deborma and Jirania Additional SDM Janma Joy Chakma reached at the scene upon receiving the information. The police have started investigating to this case. Oi Butano Butano. Tini di Kora Sarbato Sumanchin Kato Kamano Auto for Soboyo, telephone information. Mana orang kami berarti mana terlalu wato. Kaisa minor girl hanging अवस्था मानो suspected hanging. Kalau kau orang mau logo yang education sono tai education register sono ini yang education sono dalam kore tu eksonge education register education tu kaini. Beberapa tu kaini tu sordo ini tu kalau nak kaca kalau nak kami kore tu ni kah the dead body, the minor dead body bung ka, Hema Molsom bung ka late, foto bahadur Molsom, naum kami kamti ber. Dono jada hinging hote prai 30 meter de sal. Don dong ni bun mama ni de abo barang tu ni bon beri tu. Apa namanya ni de burin ka de disease, do prai decompose ni kan. Mana besar kulit kamu kawan kawan yang abor ni insert dog abor kerja abor ebesal tim noto bunyi tu kalau abor kerja kamu jadi sahaja di jenis physical limitation kamu macam kale kerja ni
Jumona postmortem Rona postmortem is a legal mammal for the government of the Muletum. For what the come is the Nana Jamajan. Kaya uno tabu jara suspected ba kaya uno amai tabu tongkha. Suspected in Jigas about time and Khorang to Lamutanka. Roma to already about Lanka. Amro pina ni tamro play. Masaka Pina Mama Tamaka Pinin Bota. Tabu jara borong kunino pasagra kata. Hey, Pasaka Bormo just Jigas about by Chimpatan. But upon performance in Kurija Borto, like Madan Kana Suzette Hekatam, Soliton Toronto, or Corona Fortune. Police caught Hema Molsom and Rajesh Molsom to interrogate about the incident. However, accused Sumit Rupini, who tried to rape the child, is absconding. The incident created a sensation in the area. Reported by Surojit from Chini, Khorang.